Zdravo svima. Danas radimo zadatke za 6. razred. U pitanju je koncept proporcija. Ja ću zadatak prvo odraditi na srpskom, a poslije na engleskom. U pitanju će biti isti zadatak. Radimo korak po korak da bismo razumeli pre svega i da bismo napredovali. Naravno, pitanje glasi: Kristina se popne uz 60 stepenika za 40 sekundi. Pri toj brzini koliko stepenika će preći za 150 sekundi? I ono što prvo mi treba u ovom trenutku da odradimo jeste da podvučemo ono što je bitno. Mi znamo da Kristina pređe, odnosno ona se popne uz 60 stepenika za 40 sekundi. A pitanje glasi koliko će preći stepenika, odnosno popeti se uz koliko stepenika za 150 sekundi. Ovo je klasičan primjer proporcije koji se najčešće radi kao unakrsno množenje. Međutim, ono što je najbitnije u prvom trenutku jeste da se proporcije postave na pravi način. Ako kažemo da Kristina se popne za 40 sekundi uz 60 stepenika, onda tako moramo da napišemo i s druge strane. To znači da sa druge strane imamo broj sekundi koji kaže 150, a ispod je x. Mi možemo da odradimo unakrsno množenje, međutim, ako vam množenje nije jača strana i ukoliko vam je teško da množite velike brojeve pa posle da delite, onda možemo to možda i jednostavnije da odradimo. Pa ću sad to da pokažem. Ako znamo da je 40, 60 ovako, onda možemo da, ono što oni ovdje zovu, pojednostavimo pa da podelimo sa 10, što znači 4, sa 6, što znači 2 sa 3. Ukoliko je 2 sa 3 sa ove strane, a sa ove strane 150, mi smo pomnožili 2 sa 75, što znači da moramo da pomnožimo i sa donje strane sa 75, to znači da je to 225. Možda je ovako jednostavnije, međutim ono što je najbitnije i što moram da istaknem jeste da ovaj znak je vrlo bitan znak u matematici. On kaže da su leva i desna strana jednake. Ako nešto promenimo sa jedne strane, moramo da promenimo i sa druge strane. Odnosno, ako nešto promenimo u gornjem delu razlomka, onda to moramo da promenimo i na donjem delu razlomka. Da se razumemo.